достор, биз Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунун Чапчыма ашуусунда турабыз. Бул жер мына деңиз деңгээлинен 2841 метр бийиктикте жайгашыптыр. Өтө кооптуу, опурталдуу ашуулардын бири болуп келет Кыргызстанда. اللهم اغفر لي ولوالدي وللشهداء والمؤمنين والمسلمين والمسلمات يا ما يرحم الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Бул ушу Идирис пайгамбардын намаз окуган жери, иштеген жери экен. Тетиги жагында ошо шыясы бар, тикмечи болгон экен. Тиккенди жакшы көргөн.
Canas, yemeğine gel. Bir Humayele'nin beşiği. Baba. Anam. Baba. Peygamber'den birinci günümüzün içindeki görünüş neydi? Örtürünü sıradık. Sıkılma tamir etmenin hani riski. Tavuklu çok oldu, kayıp oldu yani. Onun düşünülmeyince o 7. 8. bunlara tavuklu edilgen. Bu kirpiçler şu Aa, işte daha. maya koşup durana nemetken kirpiçler şu. Şu kirpiçler 7. kılımdan başlagan da.